Wat pet Matdong ne pet po ikinong pang COVID-19 kinong tray ketenat kokek kakya bat ki briau ki bawan ne kisnong bahap ki containment zone. Kani ke digesur ke bateng jong ke Sorkar jela ke pemaham ya kinong syong shnong ke jela. Hendrai mano bapoi perkat bakum kene ke Jingpeit Matdong ne ke Jingpeit po kala wanja penban ha kawe ke hospital Sorkar hadu ba kawe ke Longyeng kala du no kawe ke Jingim tang Namar ke Jingle emeng jo kinong tray kene ke hospital Sorkar. Ha bakum ne mano bapet Matdong bat mano bapet po. Kawai ke Longyeng na maulai motowar kalamat ya kini kecing Syapet Matdong bat Syapet po hakibor penyat jong ke Ganesh Das Hospital tang Namar kadau ba kini ke Longyeng kalawan nakasyonong ke basyak penhap hapok ke containment zone ke badan ni kinong pang COVID-19. Kene kecing ja kalajah kesing balang jong katayo ya iwai Longkmie ibaladai kesing ban kai kelung bapun kandai benai hakpo batang Namar ke Jingpeit po jeng kibor kmi kene ke hospital ini Longkmie ila du no ya lai jong Khun balari la sumar ban kha kene ke partai iban dairu Khun ban Nyngkong jong ki Dangshan ke Sorkar jela kalapan mi ya ke jing mahami ke hospital ke jela bakim dai satya ban kentat ikinu kinong pang ki bawan na kisnong bahap hapok ki containment zone. Hendrai hakan ni kesing balang ke Ganesh Das Hospital kalapan ken ya ke jing maham dah ke bakentat mardor ya ini Longkmie haba ilai wat jing sumar ban kai ikunlong naduk kapur hinyau shiteng menstep. Kat kum ke kubur laya tu bagi bor penyat jong ke hospital ha ke jaka ban ajing sumar ini Longkmie kalapan syat cerik penban dak ke bap halai wat jing sumar sa Dr. H. Gordon Roberts Hospital hendrai ke ni ke hospital ru kala kentat ban pediang dak ke ba ai dau ba dan Dr. Satya ban sumar bat nang ni lapak pateng ban let sekiwe ke hospital simen. Kene kecing penchat sri kalabu ha kecing ma ka bakrau ini Longkmie ibla sok khai ikunlung bat Namar kecing pom sngula kot bor ban liwat jing sumar sek hospital simen kene ka Longkmie kala kot lat kot lenti hendrai da kecing mi sekhamat jong kaseng hinyau trap youth council ban tuklar kadu layo ban pendrung ya ini Longkmie ha Ganesh Das Hospital hadu kapur la shiteng janmet kabalong hadu prakanta nadu bela sukha bat dai Namar kene kecing penslam ya kecing sumar ba ini Longkmie iklam yo ban bat ya ini khelung Namar ila khlat no hakpo jangan susu no susu mấy khelung dan chưa ta berasa benar kian khelung dan chưa tapi di Nyngkong anak ngomong kan kami siapa beli lale pehe perkat cutang ya kaduk kesuk dari ubri bawan dak aksir karupa lagi pediam keloy ban ini beduk mariam rangli kumni dek kim pediam ra nuru ngale aku no kan ni beduk rangli ni nang bela besuk tang bedi cakal bedi rangli ngana naru kin sinyan kan kan di kam mele kun tu ini kan peram ini kan cakal ni mele aku no dengan dia kuno mari laiwan sana dak jingan dang step tengah laiwan i dak mele kuno sai khelung ngom don chu mentah ya pertai kan no jing so sai jing do nang ngai kun Nyngkong mentah mentah di Khun Nyngkong ya tega do nang am mentah ngale kuno kan jing kerman jonga kan jing be stam nang step tengah alami na do men kan na thia ya mentah so thia sistem ya sistem taman khimas step taman nyo ben le chelo mandi kinde kidak nam chu tak dau kan ngale kuno kan ngoi pi hani kan caka dai ngide ban ban kapor si asno kubur susi dengan peram bayi kita la le banyak pelat ikun juga pak kawai ni kimla kan semua sekian boleh tak ban kai ikun nyok ni seperti kuni kelat no Kaseng Hinyu Trap Youth Council kabala ajing senran ya kini ka Longyeng jong ini Longkmie naduk kapor janmet kala pendram jur ya kini ka jingle jong ka Ganesh Das Hospital bat kala dawa ya ka Sorkar jela bahkan pak tokin bat ban airu ya ka jing pensitam ka bajur ya kinong tray ki bale meng bat iben ya kini ka Longyeng kini kaseng kala dawaru ya ka Sorkar bakadai ban siu ya ka bailut ksan ya kini ka Longyeng kabala du no ya iwe imen sim tang Namar ka jingle jong ki bor penyat jong kini ka hospital Sorkar Namar ba hot ngi suthu babarok mendangi Khun ya taka klam COVID-19 ya ka ba ngilai ia ka jingkiu stat hato tang ba phia Khun ya taka klam COVID-19 pin klet no ya ki we pat ki mensim koridor ki badan hakapang kestom bat kham tam ya kanika Longkmie ka bawde ban khano i khlung hakapor bobiang tinang liang jongi kumbang yong ngi kwa jingshan ka Sorkar hakano karukom la aibor ya ka Ganesh Das Hospital bat kentai ya ki nong thiapang ki bonna ka containment zone nomor bakum bolong hi
ka jingit ho jong ki niki bahye ngalong ba mas ntip ba kiwan nak awe ka shnong ka bade ka containment zone te lashi ong ba yaki bom dan jaka te kata ka jingkli Nyngkong bat ka ba arhi nak leng jongi ngim kwa ban kan tho ban kenok handai komba ngila ong ban Nyngkong ngi salute ya ki nangi salute ya kini ki health workers adu ki doktor ki nurse bat kom ta tertem ki ban nalor ka jingbun kam ban Khun iwi jingpang chitong pilai Khun ru COVID-19 handai ka basusi bade kalong ba hakanika ski ke pemerintah ka jingjia kelawan haka yeng jong iwi ni Longkmie ka jat umda te nak leng jongi ngi kwa ban ong ba iya kan dika ya ik bal lakran leng ba udip PCN ngasno pada ngambak la pada kereng sai ba kinu ki lat jing suma ki tenat khantam ki badai ki hospital pada ki kentan ban pedang ya no unong pang lane ubasitom kadon ka kendon ban pristom tengah kwa ba ha badai bat kani ke benta lane ha badai bat kani ka jungdu no jong ka we ka mansim tengah sungo ban ong ba ka government hi kadai ban sim ka jingit kle Hakasngi ka babut nakaliang ka Sorkar jala kala rai ban ai da ka show cause notice ya ka Ganesh Das Hospital halo ka chingsha kanno bakala kantat ban ajing sumare ka wei ka Longkmie ka ba armen UDHS MI Dr. Amanwar ulapin syai baka jing bom shimlala ban ajing sumare ka ni ka Longkmie ha Ganesh Das Hospital ka de Namar baka hospital kamdon shu iki jakatya ha ka isolation ward Namar baka hospital ka don tang santali ki jing thya bat ki bor penya chung ka hospital kem shimlanut ban penthya ya ka ni ka Longkmie ha ki wai pat ki kamra Namar baka wan na ka jaka badon ki bayo ya ka jing pang COVID-19 bat lada ka ni ka Longkmie ka don ni ka jingpang ka hospital ka laban poi shu uput jong ka jing sha khang kherdem ulapin sai ba ka jing khlat iklung kam dei Namar ka jing slam ban ajing sumar handrai ka dei na ki wei pat ki daw magidon dan san jintia te gimshim na shim ga rai ban ong ban admit i hang tu hak tu por legal advice ki ban late no chi ga hospital ada hadir mulai so kita ke jingja i DHS mai jungi la lai wut sepo ka Ganesh Hospital la shim ga report barokhoit bai loong balap hot biang iaitu i Longkmie manwan man kha lung tu yong wala da gimdan kita ga jingtia sandli gi jingtia bala dap ru ai hang du kundu jaka hang tu po isolation ward namar mamna ita i bawan na po containment zone area ban bo lang bat ki general patient kata ga digi jing sisha amla ban bo lang bagi general patient tade na ta ga daw la tha i ba gdik ba advice isi hang tu por man le chagawi ka hospital henre hadin melawan pade ban intervene di DHSMI la khot biang bal ai jaga sa i hang tu ga yu te meneru ngla yo ya ka tu ka siti ke blawara ni darbar snong ban nga ju ka liang ru ha ju por no liang ju MBC bagila shibru ke rai ban pan ya ka show cause notice na ga Ganesh Das Hospital ya kita ke jingjak belaja menen gesngi namar ka jing shisha ka longba ngim bat hakatu ka sngiru ngala kren na kabasai ba ki hospital kin namla ya kabanum pediang ya kinong pang la da phi ong na containment zone la phi ong nang nuru ka kamram jong ki hospital bat Sorkar bat private dei hi ban le ekata te nakada ko mo pingi sim serious note ya kani nakada ngila sim ru ya ka decision nila ai ka direction jaka health department haka ba immediately kidei ban show cause khnang ba nginyo ya ka detail nadong sedong bad haden jong kata ngin sa proceed landing sa sim ka action kat kum ka bangi dei ban le tika wei ka bangi sukwa ban ong epi ka assurance ka bangi kwa ban ai na kaleng ka Sorkar na kaleng jog ka Sorkar kolong ba we are here to serve the people ngidon hangne ya kaban syakri ya boro te kabangi kwa kolong baki lapses kim dei banjia nang ne sekmat Kena ke jingja Ganesh Das Hospital kala poiru mentasha kami bisar jong kayeng kashari Meghalaya High Court kabala pen paw ya ke jingso kya halo ke jing khlat jong ni khlung namar ke jingdu ya ke jing sumar ke kashari kala pan ke jing pensha na ke Sorkar jala batru ikisen jam bakala shim halor ke ni ke jingja Mtang kata, kene ke jingja kala poiru hakami jingbisar jong ka Women's Empowerment Committee jong ka yeng dobar thawan ke jala.
nakaliang jong MLA ka Maulai constituency ba proses di Longkmie ulam mudo ye kini ke jingja syaka Meghalaya Human Rights Commission haba kerpat bahkan tuklar bat banle AA persya ikinong trei jong kini ke hospital.